Siyabingelela sive sababe uNkulunkulu emaswati egameni laJesu Kristu lenkosi. Umhlonishwa soshido ukuthi ngumhlonishwa waseSiphofaneni. Ngiyangijabulisa ukuthi soshido umhlonishwa ukuthi ngumhlonishwa waseSiphofaneni. Angicale ngikumbonga nangibabe uNkulunkulu siphe kuphila amaswati lamahle. Ngiphinze ngibonga ukuthi ngitholele lithuba lekukhulumisana nesive sakithi nebantu baseSiphofaneni egameni lenkosi. Ngiyabonga mhlonishwa wami ufunzene live lababe uNkulunkulu wasiphakamisa ngoba thina sibendle yokukholwa. Cha amaswati le into engako lamhla kuthinze kanje kancane emoyeni wami ngingumhlonishwa waseSiphofaneni. Lamhla ngilesibili lapha eSiphofaneni njalo ngabo lesibili umhlonishwa uya enkundleni ayosebenzisana yolungisathenza abade tenkundla ane bahlonishwa labanye bobabendvuna nabo babegcobo. Lamhla ke besisenkundleni njengaloko etayelekile. Maswati akithi ngafika ke khona usayibamba emhlangano. Kwafika ke isikhathi la khona indvuna ingetfulela letinye tetindzaba leti bese tiyafika. Indvuna yami ke ishido sevesa lethi ukuthi kunencwadi lebuya ku-RA esiteki. Lefaka lo mcimbi wethu wamhla ka-3 le bese siloku susebentela noma ke siloku sulungiselela ukuthi ube ngilomuhle. Wayifunza ke incwadi wacela amabhalane wethu wasifunzela. Seva ukuthi RA uyawumisa lo mcimbi ucela ukuthi ume ngoba kunalo msebenzi lomkhulu lotako wakangwane lengathi ngingabeka ukuthi ngumsebenzi wetintombi temhlanga. Wawubeka ukuthi kusukela ngomhla ka-3 kuze kube ngomhla ka-11 kube bede lokunye lesingakwenda noma ke date lesingayithatha lapho singacala kubeka lenye mhlambe ngale kwamhla ka-11. Ke maswati akithi ngisho ngathi ngiyalibonga lelithuba ngoba kunginika isikhathi sekuthi nidangisida nani la mhlambe ngidawuthatha ngesincele khona. Kodwa nje ngibese ngithatha isikhathi nami ngiyacabanga ngawo ukuthi kodwa umhlanga nalazwide iMP yaseSiphofaneni kufike kuhlangane kuphi. Sengizama lokubuka nje isive sakithi sengithi ke angilithathe lelithuba lekudala emoyeni wangisida nemhlonishwa wangisida nababezulu. Ngitokuchaza nje lokuthi cha kube kungimangalisile maswati akithi kakhulu. Mina ngumuntu wesifazane lomthanda kaNkulunkulu kodwa awungathinzeka ngingakuthandzile ukuthula naloku ngiphethe mhlambe kwathinza inhliziyo yami. Ngingakanzi kakhulu umcimbi wethu sobeka kumhla ka-3 nje asikeva thina ngalomhlanga. Siyatibekela nje ngoba abantu baseSiphofaneni basebentile bakhetha lunga labo leParliament kusuka ke enhlitweni lethu ukuthi cha asingaphotisi ngoba angisebenzi ngedwa ngibuye futhi ngisebenze nabo kulo msebenzi wekuba iMP. Sinekele kithi simunye asithi nje singacedza bese laba bosebenza nabo seyaphela indzaba lapho siyachubeka 7 lo mhla ka-3 beloku susebenza nabo subeka besingawadi lo mhlanga maswati lamahle. Kodwa ke noma ke sesuvile lo mhlanga mina nginalombuto nje lothi leni lazwide noma ke leni eSiphofaneni ngoba phela miningi imisebenzi lokhanza ukuthi nje kubitwe tintombi kunabo gogo nabomkhulu kunabo babwethu lapha kunabo sisi wethu kunabo sikoni kunabo andi labagcwele lapha boshifu bethu masisi nje sinenkonzo lesibeka eSiphofaneni sikhulumela bantu abanjalo. Angisho ukuthi intombi asitibale kodwa ngikubuka kwami bengingakakuboni ukuthi kukhona la kufike kuphazamise khona umsebenzi wemaswati ukuthi imbali iyahamba iya kuyogitha. Imbali iyahamba yakogitha thina sihamba siyemthandazweni njengale minye imithandazo leminingi le khona la kumhla ka-3. Ngiko ke lokubangela inhliziyo yami ke noma lengekhathi lami uthi noma ngitakutothula ngifulele emaswati kodwa nginako lokubuka ukuthi ingabe basebenzise ini kulo waseSiphofaneni bantu labadzala ukuthi wona umelele eminye ichubeka. Angisho ukuthi abahambe bayoyivala amaswati akithi kodwa nje kungithinzile ngithi ngisakubheka lokho angikuvete ukuthi ngibe nako lokubuka ukuthi hawu
abe yonke le micimbi le nto engamhla ka 3 imile yini ngekwati kwami nje mina ngeke ngaya nalapha emhlangeni ngokugecile maswati ke umhlangano ngogeca ka 13 solo ngiya lapha ngiyogeca beyiba khona le micimbi leminye lemkhulu lekhona namhla yokuthi ngelanga lekuphumula sisuke lapha thini noma ke kungasiyo ukuthi mhlambe besivunyelwa yini ukuthi hambani niye lapha kodwa nje besiya lapha e-trade fair siyobukela bese siyajika sibuyele emuva lapha emhlangeni khona nje lo umnyaka noma bowegcina yini uhlonishwa ukukhumbula wefika naye wathi umjonja lapha abona ukuthi intombi yakhe lapha kangwane iyajabula iyagida sombo sothi shelele sayobukela sabuya ngithi nje masoda kithi nalesibibithwane sokuthi ngiyacela sibukisiseni mhlambe khona lo ngishiya komina sibukisiseni ukuthi ngabe kungiyo yini ngidisturba kuphi mina lo msebenzi welive ngoba mina ngine Thanksgiving Siphofaneni abantu base Siphofaneni siyadibongela akusinelisuku lonke ema-hour nje lambalwa kulelanga kodwa sengitholekele encwadi ngithi ke kuleli thuba lengithola kwamaswati akithi angingakushiyo ukuthi ngithinzekile ngiyadikela ukuthi nesibe sakithi namaswati nawo ukuva lokhu angeke ajabule kodwa ngidawucela ukuthi sibambisane singayi ngalokuthi mhlambe masikubuka uyalimata noma kusho ukuthini ukuthi kuconzana nesipofane kodwa ngidawucela ukuthi sibambisane ngoba ngiyiva umfundisi wethu akhuluma la athi into maseyifikile ungasayibalekeli sale uyiface ubuke ukuthi uchube kanjani nayo uphuma kanjani nelikhambi khona lapho ngidawuthini masuwenda lo mcimbi lokunye lengifisa ukufaka angathi bale badzela ukuthi bakubukeleni maswada kithi phela sisuka nawe emuva kakhulu nje sifaka imali solo siyazama ukuthi ube muhle umcimbi wethu ube impumelelo sicela nalabantu asihlabelela ukuthi babe khona nabo labo siyabethela imoto yabo ukuthi bakhona ukufika lapha kulo mcimbi ngubala ngoba kungithinzile vele namhlanje ngathi ukuthi ngidabe sengenda kanjani kule nto indleko lento nabantu labadzala mabakumisa lo mcimbi bawumisa namuhla sinekathi sicela ukulungiselela sebavele bawumisa namuhla angathi ngiva ngazathi nje Nkosi yami angathi noma ngilokuthi ngowesifazane mina sengize ngifisa kwadlele imicimbi ukuthi mhlawumbe iholwa bobabe yini ngoba yona emiyachubeka futhi angisho ukuthi abayimise maswati kubuka nje mawusebenza sowusebenze kangaka bese ulilunga leParliament bese umcimbi wakho uyamiswa kanjalo ngiyendlula ke lapho maswati kithi bengithanga kubale nje ukuthi angathi ukuthi ngidawubanjiswa ngani kodwa ngidawubanjiswa ngini before ifike lencwadi ngeke ngakhuluma nababe msiki wangishayela kuyiFriday leliviki lesisuka kulo wathi banemhlangano bona babo chief baselibonjeni so yangicela kulo mdzala ukuthi umkhokheli Makela Zwide umhlonishwa wasesipofaneni sitabe sihlangene la kusasa ube kutaba ngumgcibelo mangaphosisi ungishayela ngesihlanu ebusuku lo mdzala uyacela ukuthi sitabe sinemhlangano wethu la nabo kabe chief siyacela manje ukuthi mawungamane nawe uvele kulo mhlangano wethu sito ukukongratulate nabo babe bo chief bethu balalibonjeni ithi ke mina ubabe maye ngiyasemukela lesicelo manje kungukuthi nje sisiphoso saphuta kufika kanzi bese kunalokunye lenginako la lengiyakuko embabane kodwa sengithatha isikhashana nje ukubona ukuthi khona yini lengakwenda noma ngingasisho ngingamane nje bese ngithi angidown bese ngiyabuya kulo mdzala anginike lesikhathi ngibuye ekseni ngisho ngithi hayi babe ngeke ngiphumelele manje bese kuvele kuhleliwe kile naleti khathi deposit yafanana lena ngimenywe nga9 bengiyakulela inye litiya nje yemasada kithi nga9 nayo umlo mdzala ubeka la bo 9:10 isikhathi sabo ngabona ukuthi akuhlangana ngoba vele bese kulezi isikhathi la ngishayela ngaso noko ke yena umlo mdzala akashongo ukuthi umemela kuyokhuluma ngalendzaba yamhla ka3 wathi nje bo chief bane meeting yabo sebacela ke ukuthi mangakhona ngendlule ngakubo bangicongratulate njengemntwana wabo ngiloko nje lokunye lengithi angikuchaze ukuthi cha beyangangimedeli kona lokho mhla ka3 wakuveta ukuthi cha bane meeting yabo bandla bathana injalo ke masoda kithi
ya namuhla nje lengitfolile lengithi angiyendlulise ngisho ukuthi-ke angadi ukuthi sitawuthini sinani kodwa ngiva ngathi noma kulukhuni uyathi umfundisi wami kwethu uthi nabazalwane kusebenzelana kube kunokuhle. Mhlambe ngingakangeni-ke kuloko ukuthi sitawuchubeka sithini kodwa nginako nje enhlizweni yami ukuthi Maswati ngicele kulaba basesiphofaneni ngicele nakini ngoba la ngangikhethwa mina kwahluka kakhulu akufanananga nje nabo babe-MP babe magawugawu. Kwami kwaba nemehluko ngoba kufanele ukuthi kwavota Swaziland kwangabi abantu basesiphofaneni kuphela. Angikuthathi-ke mina kancane lokho njengomhlonishwa wasesiphofaneni ukuthi abantu bebathandaza ngaleli langa bangakalali bangasiba sesiphofaneni abanye banikela sasihlangene nje simunye angikuthathi kancane. Kungako nalamhla ngithini ngaloko ukuthi naku vele singeke thina simelane nalolu suku lwamhla ka-3 ukuthi sidathi mhlawumbe siyawubeka eceleni noma hlonishwa wami magawugawu nebantu basesiphofaneni namaswati onke. Mina ngidawucela ukuthi sivume lokuthi lo mhla ka-3 singasawendi lo mcimbi but ngiyacela kini Maswati ukuthi sivumelane ukuthi singasawendi ngalomhla ka-3 kuya lapha ku-11 singendi lutho ukuze sicale ngale mhlambe ku-18 ngisho kanjalo siubambe lapho. Mina futhi-ke manje nengivumela Maswati akithi ngiyati ukuthi kude lokwenta ngeliphutha esandleni tababa eNkulunkulu kungenteka ukuthi la mhlambe sithi abayi-few mhlambe labanye bebangakeva kahle mhlambe labanye bantu abangekho kodwa masivumelana Maswati akithi ngenhlonipho nje lo mhla ka-18 siye kuye. Ngiyakholwa ukuthi kukhona uNkulunkulu la sifihlele yona indlu emcubeni ukuthi noma sibona ngathi asithatheki nje ngawuthini ngingasho ukuthi asithatheki serious ngibona ngathi mhlambe noma nje angivakali kahle kubantu labathi akathi ngakubeka kanjani ngoba ngiva ngathi mhlambe ngilokuthi ngumfati noma ngingimali angisho njalo kubuka nje. Mhlambe-ke lapha kumhla ka-18 kumbe uNkulunkulu masivumelana ukhona lokuhle lasibekele kona futhi ngiyakholwa ukuthi asikake-ke thina selumcimbi bese oba yi-flop. Kusho ukuthi nje uNkulunkulu kusenalo kukhula afuna ukuku-eda ngoba asikavami ukwenta into letincane. Uyawuthola ukuthi lapha sesiyawuba dindimbane netindimbane ngalokwedlulele kulokwanyalo kwamhla ka-3. Mngoni asengibeke lapho ngiphinde futhi ngicele kubaba ukuthi athathe tinsambo umnaketfu lapha kodwa nimbitansini mhlonishwa bese uyangisida.